ku blaya phi waro hakani ka video kwa open snyau cha phi wayap u khanro hadin wa padung u bom grenade pan hakti u wada de panang u cha yung yong ka chan warim u te hawakam te hewan ini wajia wai kamon jia ini waro te ton api yakani ka video hadu wakut khanang wayo tip i yai wasakhian te hamdam da u ya subscribe your new channel khanang wayo pten cho cho phi yo yiki video wa thame te ton sdangi ha iwi ne ijia wasnyau phalla hadu kate ha iwa de muwi u khanro de yap na o hadin wa padung u bom grenade hakti u wada de panang u chayung ka chan warim u ini ijia to iwa de phalla hadu kate hei wa wat ka be yong uti u wa yap le ka wasan pho phras nem irta myi ko umudur ye ni wajia ya u khon ko de wa ong le wa mtip ko wadas dang u khon ko si hadu ka deite wadali panang bom u chayung yong ki bro ini ijia da jia I hadin walai uti u khanro chayung yong kati ka chan warim u namo ka ex girlfriend u yo karpat ya ka wo yalang biang wo o sachisin we hadin wada kantai kati ka kantai da chrai u we da mut u ka udung da ka kai nei te wan da mi u nai ti I yung ko dep te lai chim u da u bom grenade na po kari u yo tampadung ya kati ka yung ko hadin wada dep uwo chim ya uti u bom grenade na po kate ka kari u da panang u ya u chayung yong kate ka chan warim u we hadin wada panang u da to uti u bom hachram dep te un biang u pencha u hi we da chim biang u ya uti u bom da kakti u yo panang biang sachi sen tang wa heni ipor da padung uti u bom pen hakti u we da yap na u kat wa ki wi wan ki so ngut wa kan thup ya kate ka chan u da man so ki hawakam te lakat wan snem sang ya langki wada poi chadu uni upod wa ya panang bom uti uchanrang to wale phaun rus nem irta kat wakati wan ka ex girlfriend yong u to ko wa ar phau pras nem irta we de ya langki dang ar bna hi e hachwa u ya laki waro kite ki woman so da ki libo ki ya ki hospital kat wa uti wa yap wan da thia u hapo snam we ini ijia waro to I wada jia ha Thailand te hadu kat wan snyau ting wo ap wadu nei da wa kan tai ka te ka kan thai u ya lang biang wo o damut u ka udung yap we kat wam yi u damut won o upen yap waro ki pen chi yung dei wa tam padung da ubom tangkat wadang kit u blai da un uti ubom wa panang upen cha u dep te padung upen hakti u kamni se wo ongki u bapan kwa unja kwa te du kini don hi ye subscribe like we share ye ki video ku blai jibon